Yimini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Hallelujah. Ujabo kaSambutho ubingelela ekuseni kuyisabatha umhla ka-16 kuNovember ku-2024 senyangeni yesithathu unyaka wethu uqalile kweyamaroma-ke hayi bathi sikweka-11 hayi baholile hayi abadla ubumnandi basebumnandini hayi siyababona nje lapha kugcwele imigaqo hayi-ke siyabonga komdala wey'nsuku osigcinile sihlale sicela kuyena sithi mayivumile siyawuphinda sihlangane futhi hayi nangempela wavuma nakho sesihlangene futhi kuyisabatha ekuseni sicela-ke ukuthi abe nathi asipho ngokwakhe afise ukuba-ke sikudlulisele kubo bonke abalalele ngalesikhathi nabasazolalela ngoba kuyasala phela manje sekuyasiza kuyasala la ku-live kuphinde futhi kuqhubeka kupostwe nako-YouTube uma sekutholakala ithuba-ke lokuthi siphoste lapha ko-YouTube bese siyaposta siyabingelela-ke konke umuntu osevukile sinomshumayeli njengenjwayelo-ke manje sesihlale sinaye umshumayeli uSpisi wamfundisa akekho namhlanje hayi wayibikile-ke vele ukuthi uzobe ngekho sinomshumayeli uSpisi sesaze lokhu siyincengile njalo izona iy'ndaba yikaShembe lo Shembe lo wayivele ezulwini uShembe enye into sisho njathi uShembe uvele ezulwini uShembe wayenye into ukhumbula-ke emlaleli ukuthi uzosithola lapha ya ku-WhatsApp uthi 0687649969 0687649969 Facebook live sikhona uzosithola ku-Facebook live uzosithola ku-YouTube sikhumbula ekuphakameni Facebook wethu uthi sikhumbula ekuphakameni 1910-1976 sikhumbula ekuphakameni 1910-1976 uzosithola live khona uphinde futhi uma ungekho la eThekwini noma ungenayo i-wireless radio uzosithola kwifoni ungazithola kwi-app inanda 88.4 FM noma kwamanye-ke nje ama-app ey'teshi zemsakazo kodwa nje i-app yenanda 88.4 FM uzokwazi ukuthi usithole khona hayi ngisho athi uphesheya kwey'lwandle impela hayi usidonsa nje usizo kuleyo app isikhathi-ke manje sithi-ke 17 minutes past 4 siyangena-ke manje ehlelweni asibingelele mshumayeli wenkosi. Ngiyabonga Sambuthi ngibingelele nabo bonke abalalele la kufika khona iphimbo la Inanda FM. Siyabonga beze umshumayeli ekhwehlela naye uyayifikela nje naye kade seyintabeni akuhlalwa kunjalo umsebenzi ohlise wenews awuthi ngiyabona nami ukuthi hawu uhlangane neminye imoya kuyasho ukuthi ade uphumile eprovinsini ufika uthola imoya yakwamanye ama-province ngaphandle hawu jika ikuqhatheni ibhizi hayi sisayiloku siyibambe njalo umshumayeli abantu bahlabeka umxhwele hey sadla-ke manje hayi besingakwazi-ke lokhu thina ngoShembe ngazi ukuthi ukhuluma ngomunye uShembe phela khona abantu baningi abantu bafika izolo abanye bafike ekuthandi abanye bafike nini uthi hayi abakwazi lokhu ukukhuluma ukuthi hayi lokhu-ke ungazi ukuthi kusha kanti ikona okudala hayi siyabonga mshumayeli hayi sizozwa ngako ukuthi namhlanje singena ngayiphi indlela usiphathelile. Ngiyabonga Sambuthi imini yesabatha ibenhle kwabangcwele njengesihloko sakhona. Amen. Angazi noma kuyezwakala yini khona lokho kwaba ukwamaNazaretha nje ukuthi kuthiwa imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele kanti isabatha lakhe lwawonke umuntu
manje-ke walenza uJehova labangcwele. Sisho khona lokho-ke okwanziwa uJehova wathi isabatha liyawuba ngcwele, wathi aligcinwa abantu bonke. uShembe uma efika-ke wafika seledlule lelo sabatha kubantu ababeligcina, wakwenza yena okwakhe. Wayesethi-ke uNkulunkulu kuye uyobafundisa-ke ukugcina isabatha njengomyalo omkhulu owawubeka uJehova ewubekela abantu bakhe laba ayebadalile ukuthi nabo bayokwenza njengabo abasezulwini abaligcinakho isabatha. Ngoba ngazi ukuthi into yayifikela noShembe nje ayihambela yona isabatha kwabanye. Iqiniso. Kanti hayi into yayivele ngiyayithanda leyo ukuthi hayi kwakhona kade beligcinile lahamba labuye lashaba uShembe uzovuselela Kakhulu azo ukuthi njengoba kwakunjalo ekuqaleni kusenjalo nanamhla ngoba akukho kushintshiwe kulokho kwakuvele kukhona. Wobheka ngoba uJesu mayefika wangena kule isabatha, wangena yena nalaba ayehamba nabo. Likhona isabatha bengalilalela abantu njengoba kunjalo nanamuhla, kodwa akushintshanga ukuthi ngoba naku abantu abaningi bahamba ngendlela zabo, alisali isabatha lingabe lisanabo. Uwedwa nje ekhaya uligcina isabatha ngoba uligcinela uShembe, uligcinela uNkulunkulu uma kodwa phela ukhona. Indaba enkulu-ke leyo. Nakho ukukholwa lokhu Sambuthi akukhona okwabo bonke abantu ngendlela esikholwa ngayo. Mhlawumbe abe umuntu awumNazaretha omnyabe elinye ihlelo, kodwa kunomehluko ukuthi ukugcina umyalo kaNkulunkulu akukhona okwabantu abathize, kungokwabantu bonke, ikakhulu-ke abakholwakho, ukuba bahlukaniseke kulaba abangakholwa. Njengoba esho laphana uJesu Mateyu 5:13 to 16, zodlula nje kuyona kancane, izokuba mude kuyona ngoba angikhulumi yona indaba eyake yakhulunywa, sengiwufakazi wayo. Nina noSawuti wezwe amakholwa. Uma uSawuti edumele koyoliswa ngani na? Awusafanele lutho ukuphela ukulahlwa ngaphandle nokunyathelwa abantu. Ukukholwa-ke lokho kungekho umuntu athi kuyikho abantu bomhlaba abangakuboni. Nina nokukhanya kwezwe, umuzi wakhe wentabeni ungesitheke. Asokhelwe isibani sibekwe phansi kwesitsha, siyafakwa othini sibakhanyisele bonke abasendlini. Uthi-ke uJesu njalo-ke akukhanya ukukhanya kweni phambi kwabantu kuba babona imisebenzi yenu elungileyo, badumise uYihlo wenu osezulwini. Indaba enkulu-ke leyo esihlangene ngayo umhlaba wonke, esingazi-ke noma ekuhambeni kwethu sithi singamakholwa kuyakhomba yini ukuthi singamakholwa. Ngoba okufanele kwenzeke ilokho okufanele kwenziwe amakholwa lawa alandela uKristu, ukuthi okubi akwenziwa. noShembe usho njalo, lokho athe akwenziwa akungenziwa, ngoba yikho khona lokho athi akungenziwa okosenza sibe isibani, sibe ukukhanya, sibe uSawuti ofanele uyolise izwe, singabe uSawuti odumeleko. Ake ngilandeke indaba yomphako ngelinye ilanga uBhombe lakhuluma ngayo, uthi kwakukhona indoda yayinamakhosikazi amabili. Ngiyazi le ndaba yamakhosikazi amaningi emadodeni ahlatshwakho ukuthi hawu abakholwa-ke labo ukuthi ubani lo wathi indoda iyawuba nomfazi oyedwa. Thi-ke yayinendodana kodwa eyodwa le ndoda inamakhosikazi amabili kodwa umfana wayemunye. Uthi-ke kwahamba uyise walomfana, lokho kungasenzeki namhlanje, wayesebona ukuthi hayi usefanele ukuthatha manje, wayesemfunela umakoti, wamtholela cha, walotsholwa kwenziwa yonke into efanele ukwenzeka. Wathi uma esefikile ekhaya wesethi-ke lo mnumzane hayi
angendise manje angandise igceke lomzi kababa Mm. hayi le mizi yethu thina sinemizi siyisekhona la singazi ukuthi obaba bona banani sesinemizi ke thina wayesethi hayi umuzi kababa ke ngiwandise wayesekhipha lo mfana emnikeza inxiwa waye mikahle ke lo mnumzana wamnikeza inkomo imbuzi amagusha amahashu izimbongolo wamnika konke nje kuleli nxiwa amakhelelo kwahamba le ndoda yaba nendlela ende ezoyithatha yayisidinga umuntu ozoyiphelezela uyacabanga ke lo mnumzana usho njalo Bombela wabuka wasethi awu ngingaya komalume ngiye nakubalami bami mhlawumbe ngingamthola umuntu ongangisiza wayesethi kodwa ke ngiqale la kundodana ngizwe ukuthi ngeke yena ngiphelezele ngihambe lolu hambo lwendlela ende lweze lukude wayeseya kuyona ndodana nakhu ngivelelwa indlela la ende angazi ukuthi ngizohamba nobani bengicabanga nomalume bakho kodwa ngithe angiqale kuwe ngizwe ukuthi uthini yathi indodana baba ngizohamba nawe ngiyavuma ukuphelezela wasethi awu ngiyabonga mntanami wotshela umlobokazi wakho wami umalukazana akwenzela umphako ngoba izwe siya kulo lide siyohamba silale endleleni soyisifile thika uBombela kwaba njalo wathi uma embikela umakoti lo mfana waleli iqhegu wathi umakoti awu sengiyabona ukuthi ngizokuphekelana umphako wakho onomsoco omnandi lithi ke leli iqhegu kule mfana nami sengiyotshela onyoko ngale bangenzela umphako uthi ke kuyothi uma sesiphuma ke imbongolo unayo ikhetha imbongolo elungile ozolayisha kuyo lemthwalo yakho bese siyaphuma ngosuku siyophuma ngalo uma imphako yethu seyilungile uthi ke uBombela umakoti la wasala wathatha impuphu okuwuflower namhlanje wayithaka amaqanda amafutha okuyibhotela nobisi ngoba wayengaswele lutho uthi waxofa wapheka ngamanye amazwi wabhaka wakwenza konke kwamnandi wakufaka izitsheni ezinhle ezibhalekakho ukuze lo msoco ungaphumi futhi nokudla kuhlale kahle ithi ngale iqhegu lathi malifika letshela onina balomfana lathi ngakhe ngenzeleni umphako ngoba nginendlela engizayithatha ende uthi bathi bangabuzwa lamakhosikazi ayesewa etsheni lazi ke ninitshe asetshweleza intanga agazinga umbila ayesiyawuqotha kwakhiwa manje ukhothe nogume bakulungisa konke lokhu base bekufaka izitsheni lezi zitsha ezingenakho ukufudumala nokubanda ezikwaziko ezekugcinakho ikakhulu ukufudumala faka ke lezi zinto kwathi uma kulunga umfana ngale wayesiyabika eqhegwini elungiyise baba isilungile sekwenele ngale emphakweni wami engizawuhamba nawo usethi ke uyise ngiyabonga mntanami nami la bese ngilinde wena onyoko sebengenzele lo mphako kwaba nezigubhukazi uhanja ukukhiwa amanzi la endleleni kuhanjwa kweqiwa imhosha nemfudlana kwathi ekuseni leli qhegu lithi ke kulomfana asilale ndawonye ukuze sivuke ngokusheshsha sihambe ilanga lingakashayi lingakakhanye kakhulu lingasishiyise endleleni sisanda ukuphuma ekhaya asithi ukuhamba sithi uqamama siyaqambe siyaphumula kodwa sesihambile indlela uthi ke uBombela wafika umfana nemithwalo yakhe nembongolo yakhe kwalalwa la eqhegwini kwathi ngenkukhu zokuqala ngithi sila ko2 kuya ku3 zikhala baphe bayaphuma bathandaza usho njalo uBombela
uthi bathandaza becela ingilosi eyalapha ekhaya ke ingilosi kuthiwa igama layo uvuka nathi bathandaza uthi ke uShembe bathi mabethandaza bayibona lengilosi iseduze kakhulu nabo ezohamba nabo uthi baphuma bahamba yilowo ulandela uhamba nembongolo yakhe imbongolo zivamile ngokufundiseka kwazi ukuthi imlandela umnikazi wayo iyokulandela yahamba ke beqe imfudlana nemfudlana nezinkalo lingakashisi ilanga laphakama ilanga lathi la kubonakala khona hayi selishisa kakhulu base befuna imthunzi phansi kwezihlahla bahlala bakhulula imbongolo nazo zahaba lapha yazidla nabo babe bheka umphako wabo uthi ke uBhombela kwaba usuku lokuqala kwaba usuku lesibili kwathi ngalolu lwesithathu bevuka ekseni bephumula la bephumula khona lo mfana wamakhekhe amnandi nanomsoco akhiwe athakwe ngezithako ezinhle uthi aqala abanephunga uthi leli iphunga lamxaka nomfana wangakwazi ukudla kahle wayesewathathe wajikijela lapha uthi ke uBhombela kwathi ngaleyo ntambama uma bethandaza engilosini ulala nathi yayingasekho eduze yaqhela kakhulu nansiya kwangakholeka ukuthi kwenze njani ngoba besihamba naye iseduze nathi noma silala ibeseduze nathi yaba kude kwavuka ekseni bathandaza yayisiqhelile kakhulu ingilosi bahamba nayo ngosuku lwesithathu kwathi kulolu suku lwesine bephumula khona kwabonakala ukuthi umfana indlala imphethe ngoba nakho umphako wakhe uboliwe wonakele ngamanye amazwi walamba ikhehla kodwa laze lamcaphunela ogumeni nokhothela luliphethe ngoba yilowo muntu unomphako wakhe uthi ke uBhombela kwathi ngakusasa ekseni ntambama ngalelo langa lesine umphako sewule kude bathi mabethi lala nathi ingilosi ulala nathi yayiseseduze hawu isibuyiswe yini uyabuza kuBhombela uthi kambe yabuyiswa yini ingilosi uthi ingenxa yokuthi iphunga la selingasekho kulolu uhambo lwabo ithi ke uShembe uthi angikhulumi yona indaba yaleyo ndoda nendodana yayo nalawo makhekhe uthi ngikhuluma nani ngiyabuza kunina ukuthi umphako walendlela esiyihambayo ekholweni kwethu usekhona na wonakala uthi ke ngoba mase wonakela sibuyele emuva ekuphakameni siyogaya siphinde futhi siqhubeke nohambo lethu ngoba indlela esihamba ngayo yinde nezwe siyakulo likude siyohamba nje siphumula soze siyofika khona lokhu ukukhuluma Sambothi akukhona kwamaNazaretha noma kwakhulunywa nguShembe okwalokho engikhulume ngakho ukuthi bonke abantu abakholwayo kakhulu kufanele babe nomehluko kwabangakholwa lo mphako ozokwenza abantu babe nomehluko kwabangakholwa ukuthi ongenziwa umuntu okholwayo ungakwenzi ngoba uma ukwenza uyabola lo mphako esihamba lidizwe esiya kulo lidinga umphako unawo yini kusho njalo uBhombela kuba sekuba nephunga bese ngithi mina izinto ayilungi ingakho mangibuka namhlanje Mshumayeli sibona amaNazaretha aphenduka izangoma amaNazaretha enza yonke izinto lezi babona ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu akasezwa bese beyozama ngeinto zabantu kanti indaba iyo lo ikhulumayo athi ubabamkhulu ake siphindele emuva siyobheka phindele emuva ukuthi masiphindela kubabamkhulu sofike sipiceni lapho ukuthi wayitheni ngakho ngihlale ngifunda lencwadi le ngihlale ngifundele ngithi ayifuni leyo mncwabo ngoba manje siphindisele emuva siphindisela kuyena ukuthi yena wayitheni kahle hle iqiniso eliphelele Sambothi abayazi indlela bayabayalela abangayazi
uma laba bangayazi bengahambanga ngeyalelo zalaba abayaziyo noma kanjani bazobhimba kukhona izinto abazozithathela bona zona bazenze zibe yizo ezilungile kanti akuzona uzufica amaNazaretha inhlanhla kakhulu mhlawumbe u23 kudebatewa ngotshwala ukuthi uyagaya how wayibeka nje umnikazi walento efika nje isuka ukuthi uma soyiNazaretha utshwala ugaya awuphuzi futhi inkosi ilanga yazi yathi ngisho ngathi ingilosi nibuka yathi izothi qithi la phansi kwenu nithi ngiphuma khona ezulwini ayithi ngibonile ngishiye kuphuzu uthe uNkulunkulu phuzana wathi ngaphuza utshwala manje yini leso zesiyidebate ngaphela ngotshwala nokunye okungekhona utshwala kungadebhatwa ingenxa yokuthi asizwanga asifuni ukulalela kwabezwa ukuthi indlela yayikhonjwe kanjani uma nje ulalela lokho uShemba kushoyo wathi ungakwenzi lokho ungakwenzi ukuthi iningi liyakwenza cha wathini yena wathi nakho kukhulu indaba enkulu lapho ukuthi wayetheni bebe nenhlanhla okuhlala nalamakhehla amadala nami ngeke ngwabuza mhlambe ngihleli ngalalele ekhuluma bese pho abantwana batshela ngalento athi avela athi amakhehla ababuza azomtshela kanjani ngoba bayazi labantu uzumthindo umuntu nanso enye into kuba khona lokho ukuthi ababuzi bayazi cha akukhona ukuthi ababuzi bayazi batshelwa njalo ongeke uwenze lutho kumuntu otshelwa njalo kanti uNkulunkulu akamfuni umuntu otshelwa njalo into ekhuzwa kuyona alokho eqhubeka nayo uyamduba uma usudutshwe uNkulunkulu ususenkingeni enkulu ngoba kadutshelwa le ayihambi leyo ndlela uma isulinyazwa inyoka akekho umuntu ozokukhalela ngoba utshelwe kaningi kukhona ngisho amabhodi abhaliwe ukuthi hayi akwenziwa lo kunjalo hayi siyabonga umphako ke owawo wonke umuntu ophilako omunye uzothi mhlawumbe amakholwa wodwa qha esintwini esintwini ukuhlonipha njengoba nje wonke umuntu ukhala ngenhlonipho namhla ukuthi ayisekho ukhona amakholwa kuphela kunevangeli eligijima la ko YouTube kulezi insuku lamaKristu ke kodwa hey kithi mina amaKristu kade eyishaya isifuba sindisiwa wangena umthetho yazi akhuluma imithetho kaNkulunkulu iwona abhizi brother Enigma Mambani bakhuza lento zo makeup bakhuza lezi zinto ukuthi angenziwa ukuthi kokushembe lento yazi bakhuluma izinto ezakhulunywa uShembe kimi nami uNkulunkulu ejika ke manje ethathina ivangeli amaNazaretha selilahlile useyojikjela phezulu kwamaKristu amaKristu abhizi ayishumayela ke manje ashumayela ngomthetho kaNkulunkulu uthi cha uNkulunkulu akufunda lokho uNkulunkulu akakufunda lokho bagijima abanye bovula iBhayibheli bathi nganayikho lento eBhayibhelini bathi kulungile noma wathi uNkulunkulu akakufunda ngoba isintu nina nadalwa izizwe uJehova mayezidala wayinikeza futhi inkambo yazo zonke asikho esatshingwa sathi kwathiwa sona siyoyibonela sanikezwa kwalana umehluko kwalana ingakho kunechaos engake emhlabeni lento ukuthi abantu sebephila ngamalungelo hayi ngomthetho kaNkulunkulu nansi intembi umuntu aphile nange research abuka ukuthi uma abanye bekwenza bengaguquki esimweni abayisona thina pho yini kuthiwa singakwenzi kwasho uJehova mhla esidala nje wathi nina ke niyohamba kanje manje sesifuna ukuthatha thina indlela angasinikanga zona siyashayisa phambili khona kade ngibuza ethi khuluma indaba yengulube uthi indaba pho lezizwe njengoma China nobani lezi zidle ingulube kakhulu ihlakaniphe kanje ngithi mina i-lifespan yalabantu akuyibheka ukuthi baphila iminyaka emingakanani makushiwo nje kuthiwa uthi nje i-lifespan yabo is between angazibani 84 years mina ukubheka abantu-ke laba-ke bala kakhulukazi la e-Afrika laba abangafundile kakhulu ukuthi
baphila iminyaka emingaki naku umntwana aphinda angena uhambe no-95 bakhona nabanye-ke nje abangaziwa abaphila 100 and something years. Ungitshela ngabantu uyababona ukuthi lento abayidlayo banciphisela iminyaka yokuphila. Iqiniso eliphelele njengoba usho nje ngoba esintwini kwaleyo ngulube yayingadliwa kangangokuba ngisho kuthiwa kuyazingelwa kwase kuvuka le intibane hayi amadoda amaningi ayingayenzi lutho nababeyishaya-ke beyibulala ekuzingeleni kwabo babengafiki naye ekhaya babeyidlela entabeni baqeda ukuyidla baye emfuleni bayogeza ukuze bangangeni nalento ekhaya. Angithi nazi zalukazi namakhehle bezingawudlisha ulamthuthu zingawufuni napha ulamthuthu-ke lokhu kwasesitolo lokhu ezingakufuni nje hayi yini le kunjalo. Manje-ke uJehova wazenza lezi zinto wazinikeza thina ukuthi yizona esiyophila ngazo nemithetho okuyiyona eyakha i-order esizweni. Noma isiphi isizwe uma singenayo imithetho yakhona siyigcine siyilandele i-order ayikho i-order lapho akukho nje ukuthula ngoba kuyaphambana. Uthi umnomzane ekhaya noma induna zithi akungenziwa lokhu lezi ngane seyifundile zenza ama-research ziqhubeke zona nako ngoba nezinye izizwe ziyaqhubeka nalokhu kodwa kulesi sizwe akufanele lokhu kwenzeke bese kuyaxabana ngesikhathi kudaleka le chaos seyiphelile-ke umsindo wodwa lapho ngeke uphinde futhi ukhuzele ngoba lo msindo ufanele ukhuzwe ngenkambiso yaso leso sizwe ukuthi kwakwenziwa njani. Ney'moto ngabe ziyaphuhluzana uba yikho imithetho emgaqo. Nansi into irobot lidima dlula wena stop straight linda kwenziwe i-order emgaqweni-ke kukhulunywa ngezinto ezinabantu phakathi bayayakha leyo order bayenze ibe khona ukuze kube nokuthula. Hayi siyabonga mshumba indaba enye indaba yokuthula kuyona indaba encane indaba enye indaba yokuthula. Hayi awuqhubeka enkulu kakhulu. Ngikhuluma-ke la ngendaba kaShembe nabantu. Ake nginamhlanje ngiye lapha ya uShembe ekhuluma nabantu abaleleko ngoba wonke umuntu uma ebona umuntu oleleko uyecabanga ukuthi yidlozi mhlambe lithi akathwa senze konke abanye beke bese behumusha kanjalo angazi ukuthi kudalwa yini ke lokho. Nansi ayincwadi ngizofunda nje amavesi anambala weZekiya la kukhulunywa khona kakhulu ngalaba abantu abangasekho engithi hayi uShembe ukhuluma nabantu laba bakhona njengoba ngikhuluma nemikhuba yakhe ayenzayo kubo bekhona wenze njani kulaba abaleleko. Soqala-ke ngifunde lapha amavesi nje ambalwa ngithe uvesi laphana u-12 no-13 no-14 ngakho yazisa kubona ukuthi njalo isho inkosi uJehova bheka mina ngovula amathuna enu ngowavula nginikhuphule emathuneni enu bantu bami nginizise ezweni lakwa-Israyeli nineni yakwazi ukuba nginguJehova lapho ngobe sengivulile amathuna enu nalapho ngobe senginikhuphulile emathuneni bantu bami lapho ngiyawubeka umoya wami phakathi kwenu niphile lapho nginibeke emhlabathini wenu niyawukwazi ukuba mina Jehova ngishilo ngikwenzile usho uJehova. Angithandi ke sambutho ukuthi ngikhulume la ngokuthi nangu uNkulunkulu ekhuluma nabantu abaleleko kanti bayezwa angifuni ukungena lapho kodwa ngifuna ukungena kule kaShembe indaba owafika nokuthi abantu abalele bakhona engafiki yena nakho wayefika nakho lokho emndenini wamakholwa kodwa abantu besilo babazi besintu babazi abantu ukuthi umuntu olele othulini khona uyaphila babekwazi lokho umndeni wamakholwa lo wafika wachithwa ukuthi umuntu ongasekho akekho. Ngolunye usuku kufika indoda yakwaNtshangase la uShembe ithi Thonyini
yabeka ke kwaba into ekude ngendlela eyabeka ngayo ithi kwafika ikhehla kuyo lambiza kanje lathi mzukulu wabazukulwane bami mzukulu wabazukulwane bami kusho ukuthi abantu abaningi izukulwane ithi ngiyinkosi yakwaNtshangase ngafela empini esandlwane nesizwe ngoba ngalesi sikhathi uma kunomsindo owawumenyezelwa ingonyama ukuthi izizwa iphume nazi izitha kwakuphuma isizwe nenkosi yazo kuphuma isizwe kanjalo la ke kwaNtshangase kwaphuma inkosi yakhona yahamba nebutho layo kuyoliwa impi esandlwane lithi ke leli uthi ke lo Ntshangase lithi leli ikhehla kade ngangikhuluma nokhokho bokhokho bakho indaba enye nje le kade ngangikhuluma nokhokho bokhokho bakho ngithi abangiyele kuShembe asikhulule uShembe ngoba selokhu sahamba safela empini sanakwa muntu singcolile asagezwa muntu sinayo umgezi nomkhululu futhi kasinayo singcolile munye umuntu ongasigeza uShembe kuphela ithi ke ngangikhuluma ke nokhokho bokhokho bakho abakuzwanga konke lokho ithi namhlanje sengiqhamukela kuwe ngiyethemba wayomhloli uNtshangase lo ephethe isifunda lesi sasondini hlolo omkhulu uNtshangase ngathi wathi igama lakho president ngoba nje wayekade umkhulu kakhulu ngoba umzali webukhosini ufike kuShembe usho ukuthi salwa impi zasesandlwane safela empini salandwa muntu namathambo ethu akaza aqhitshwa sihluphekile kodwa la sihlezi khona sihlezi utshela umzukulu abazukulwane bakhe lapho ukuthi la sihlezi khona esigodini esihlezi kusona eduze kwethu kunabagqoka ingubo ezimhlophe abahlala beneme nje abahlanzekile baclean labantu uthi sesiyeza ukuthi amaNazaretha lawo ibona abantu laba abangasikhulula usho kuShembe ukuthi sicela sikhulule sibe njengalabo abantu bakhe khuluma njalo abantu abangasekho Samboti uyibheke leyo ndaba ngikhuluma indaba ngikhuluma le yakithi yabantu abangasekho ukuthi bakhona bayakhuluma uyafika ke la uthunyiwe lo muntu kuShembe uyakubeka lokukhuluma uthi uShembe hawu ngiyakuzwa Ntshangase eseqedile ukukhuluma uthi uShembe Ntshangase ukuba unamehlo kanjalo nje akasho ukuthi awasezulwini wathi ukuba unamehlo ngabe uyababona namba okhokho bokhokho bakho na beneme manje namba beqhumaqhuma la ngoba sebekhululiwe njengoba kade usho ukuthi uShembe enye into injalo nje indaba kaShembe enye into kodwa ke ngokufika kaNtshangase ngokufika kwaNtshangase ethunyiwe wabuye wazobona wathi bangithumile ukuthi angizobona ngoba bakhulula indaba enkulu nje le kanti bayakhululeka labangasekho Samboti ngithi ke umyalezo la oqhamuka kuShembe ngoba wonke umuntu bayakhuluma labantu abangasekho kodwa bangakhulumi lolulimi olwakhulunywa inkosi yakwaNtshangase akhululeka amaNtshangase munye umkhululi kwalabo bantu Shembe memezela lokho ukuthi uma unenkinga nje usola uza kuShembe wayibeka indlela ake ngidlule ngiyifakaze le ndaba ngawo lamazwi kaShembe ngicaphuna nje noma u8 kule ncwadi ethi Catechism yamaNazaretha babamkhulu kunesihloko esithi amadlozi ithi 8 umbuzo imfundiso yini yafika noShembe kulesizwe sakaZulu ethunyelwa kusona nguNkulunkulu impendulo
imfundiso enkulu efike noShembe phakathi kwalesizwe sakithi ngekuthi uma sikholwa noma sithandaza masokhumbula obaba nobabamkhulu namakhosi ethu angasekho. Singababizi ngokuthi bangamadimoni, masibakhulekele kuNkulunkulu azabakhumbula. Amen. U-18 loyo iyaqhubeka nje le ndaba yamadlozi izifike lapha ku-85 echaza ukuthi kwenziwa njani, banikelelwa kwenziwa njani uShembe. Ngiyakuzwa nje kulokho. Kuselapho nje. Uma ukhumbula kahle abaprofeti abaningi ababethunywa kwaIsrayeli babethi mabethandaza bethunywe uNkulunkulu. Bathi uNkulunkulu wawo baba. noNkulunkulu nje kangeke ngayifunda kule yezayikhathi ekhuluma noMoses. uNkulunkulu uyazichaza yena ukuthi ngungubani. Kulo nguNkulunkulu kaAbraham noIsaka noJakobe. uMoses wayesazi uMoses ngaleso sikhathi kanti ngikhuluma nomuntu omkhulu kangaka. Namhlanje asithuki ngoba sikhuluma noNkulunkulu esingamazi. Ngoba umpinzele bomvu uNkulunkulu uMoses ukuthi oyihlo omkhulu mina babengani. Nakho-ke thina namhlanje ngeke sibakhuluma indaba babamkhulu ngoba siyabathuka njengoba usho kule ncwadi ubuyifunda. Singababizi ngamadimoni. Usho njani Shem? Imfundiso zele efike nomndeni okholwayo ukuthi singayikhuluma indaba yabantu abangasekho. Kanti yila kukhona ukuphila kwethu. Ngoba uShembe uyibekile indaba yabo ngendlela yakhe. Bese kuba khona le yesintu eyenziwayo ngala. Kodwa manje abantu ke sebegijima babuyele kulokho ayithe uShembe cha. Bakhona bona kodwa ke nina ngoba senamaNazaretha indaba yabo ngizoyilungisa kanje. Beyizwani leyo nto indlela lesisintu. Ngizwe impela ngingakuthandi kodwa ngingeke ngikwenze lutho futhi ukuthi uShembe okuNazaretha yisonto lesintu. Hayi akukho lokho. Hayi ngiyahlaba nje ngiyakuhlaba. uNazaretha abuyimele nje. Akukho nje. uNazaretha akuncike ndawo. Kodwa buthe uma bufika kuleyo mkhuba noma ke namasiko lawo ayisintu uShembe wawacaphuna afanelene nokuhamba kwalo angaphambani naloNkulunkulu angaphambani noNkulunkulu. Uma ke senithi utshwala ngoba manje na kuyisiko lesintu akukazi utshwala kube yisiko lesintu. Bese nje pho uShembe akahambisani ngani notshwala. Bese phushwa ngenkanike ebushutheko ngoba phela inkolo isonto lesintu. Cha uShembe wathi akungafakwa la. Lokho athi uShembe akungafakwa la asingakufaka ukuze siphile. Hayi kunjalo. Ukuze siphile. Ingathi iyona impela efuna ukugcizelelwa leyo mshumayeli kubantu abaningi ngoba bake bathi angazi noma babona amabheshu noma bese bethi ibandla lesintu kanti cha phela uShembe ufike kubantu hayi ukuthi abantu yonke into ababenza yayimbi kunjalo. Abekho abantu abambi nje bonke ngisho ukuthi umuntu umumbike noma usejele lapha isikhe khona into enhle ngaye ethile nje oyithola hawo kodwa yena wayengeve usizo khona ukuthi lele mkhutshana yakho benesandla kodwa yena bese kubalwa futhi nokudla manje nasezizweni-ke kwakukhona ukuthi kukhona imkhutshana kodwa khona okuhle futhi okuningi uShembe akuthatha. Kuningi kakhulu okuhle njengokusho sabuthi aza nakho uShembe ekulethe kubantu ababevele bekunikeziwe base beyakuduka bakutshinga wakuthatha uShembe mazaleni wakuletha la okubuyile njengali ibheshu lelokhuluma leli ibheshu elikhona umhlaba wonke namhlanje nesidwaba akusona esakwaZulu. Cha esasikhona kwaZulu afika uShembe wasibuyisa umhlaba wonke namhlanje ngabe uncoma uShembe ngoba ngaba isekho le. Uyayibona indlela imvunulo abayishintsha ngayo kakhulu. Usuthola ngisho abantu besimame bebhinqa ibheshu ngaba kusazi ukuthi yini ifako ivunulo wayo. Namhlanje namakholwa enkonzo angene esidwabeni ngekhathi Heritage Day nazo ke lezo wafice esontweni evunule into okwakuthiwa nje ihlazo nje iqaba lento ayi uJesu akayifuni lento. Uma uzokhumbula encwadini ezindala ezahamba zaphela kwakukhona ibutho lengoba amakhosi ikhehla limbe elanamakhosikazi ngethayi esikhombisa lathi uma lithi lihlaselwa amakholwa afika ngaleso sikhathi
lavuma ukuthi cha sizoya esontweni lesi sikole senini sisho usethi ke lo wayeshumayele ekhuluma uyabona ke butho lenguba makhosi kunabafazi bakhe abawu7 uzokhetha yedwa okuyena ozongena naye esontweni ngoba uJesu akayifuni le bayibona ukuthi bayathuswa baphucwa achithe wonke umndeni lo asale nje noyedwa ulithi ikhehla habo kungavuka sibani phela ngizothi uma ngibachitha ngibachithele ba ngoba ingane zami lezi ezala ekhaya akuzwa lokho kwaphambana ukukhuluma kwase kuyangena lokho ukukhuluma ngoba belungu baba nokuhlakanipha njengenyoka eyihlasele uEva eEdeni bangena nemfundo abelungu base bebhala lezi zinto abangayifuni bayibhala lana kwayizona ezikhulunywayo uma ukhumbula kahle ngiyakhumbula ngisemncanyana kukhona into eyifundwe ezikoleni kodwa ngafika ingasekho bethi ushaka wayebusa ngegazini hawu uma usuthi uyabheka namhlanje kwakukhulunywa ngenkosi enkulu kangaka kuthiwa yayibusa ngegazi eyakhe isizwe ukuthiwa wayegwaza azaqethuke evikwe inhlamba yake yavikwe inhlamba abakubona kwakuyiqhaba lingakanandeli kodwa balenza libe nothing balenza libe nothing umuntu omumbi kodwa wabumpa nasi isizwe esikhona ngiyebuza ukuthi mangabe ayusizwe ushaka wasiqeda isizwe phela lesi amaZulu sivelaphi ngoba phela izona esikhulu kunazo zonke eSouth Africa makuthiwa wasiqeda into njengale manje ke ngisho ukuthi ezintweni zesintu namhlanje siyathanda ukubuyela kuzona umbuzo ukuthi sibuyela kanjani yeah uma ufika kuShembe uzokutshela ukuthi ungakwenzi lokho ekhaya ngoba uShembe ufike ngisho umkhosi omhlanga ungasekho konke lokhu nje okukhona kuSambothi kudalwe uShembe wabe kuShembe wayibuyisa lezi kwathi uma kudaleka inkatha la kuShembe isizwe njengoba besho ukuthi umdlokombane wasiqala nje wabona lenkatha kaShembe hawu injena lento yentombi namhlanje ikhona sengathi uma siyavuma ukuthi yayikhona bafika belungu bayicima nenkolo yabo bayivusa wafika uShembe wayibuyisa wayibeka la yama namanje uyabona ukuthi abayiboni kahle lento ngoba phela wayivela uShembe efuna ukubabuyisela olwazini ababesebengenalo lwenkathi ukuthi yayakhiwe kanjani iqiniso yenzani inkatha njengoba ibabiza nje ethi uyabizwa ngoSolomon ufuna ukuzobafundisa lento ukuthi hayi nayi imfihlo yalento banqaba ke Sambothi banqaba ke ngoba ekuqhubekeni kwabo noma ekuqhubekeni kwamasiko esintu namuhla sokuthiwa isiko lesintu ngomlomo yes kodwa umuntu uyalibuka kulona lesintu seliqhube yonke into ngoba sebenza okufana nawo kwakwenziwa isifana kalo yeah uShembe ke kokwakha kwenzayo ufuna kuphelele ngoba uJehova wathi ukwenziwa kanje kwenziwe kanje uhlonishwe ke futhi lezi zinto zakhe isintu sihlonishwa uma siphelele siyiso kodwa uma sesixubile asikwazi ukuhlonipheka nezinye izizwe zihloniphe ngayo leyo nto asizazi ukuthi ngempela asinayo nje lento ekuthiwa identity yethu emile yathi impo nansi into ibheshu uma bethi ilona li-identity mhlawumbe ilolodwa nalo konyiwe yilo mculo ekuthiwa owesintu omaskandi ivunulwa na abantu besimame lapha kumaskandi okuyibona-ke abantu kwengabe bayimeleke le nto-ke yesintu ngoba kuthiwa umculo owesintu ibona bafike bayichove bayiqede izinto ezinjengalezo-ke eyikhona isikhathi-ke manje sithi 2 minutes to 5 sekusele nje imizuzu emibili bese sithi ukuthatha ikhefu sesiyobuya ngale kwehora lesihlanu kodwa le inkulu le eqale ngayo le yephunga oyizwile kahle
hayi uyayizwa ukuthi eyinde le ndaba ukuthi uNkulunkulu uxoshwa yini phakathi kwabantu bese sithi thina uNkulunkulu usidubile bese kuthiwa hayi bese lokho eseke uNkulunkulu akafuna ukusekela bese efuna ukusekela ukuthi hayi mhlambe konakele akulungiswe lala cha uyena omyedwa njengoba kade uchaza mshumayela ukuthi uNtshangase weza kushemba wathunywa nje kushemba wawushemba ulungisa indaba yabantu abangasekho phela hayi ukuthi waya umuntu ozomlungisela into yaba ngoba mase kunabantu ekuthiwa nabo bayalungisa uselapho nje Samuthi uyabona uma ufike kushembe ushembe wayesethumela mina uzongitshela ukuthi ngenze njani yes ngizofika ngikwenze lokho ushemba kushilo kulunga hayi kodwa ukuthi yimi bese ngizokwenza ngikhumbula indaba angangayixoxela umfundisi uMadlala angangayixoxa la ukuthi babelanda abantu angazi babefelephi empini ke mhlambe iyona le Ntshangase angazi ngoba naye wayengixoxela nje udaba ngangikhuluma enye into wayesengixoxela udaba ukuthi sakusathunywa kuthiwa asiyolanda abantu ababefela empini la khona bahlaba inkomo kwaqhamuka izinja ngizobuyela kuyona ake sigwinya amatshe ngoba incike kuyona le kade uyikhuluma kaNtshangase kodwa ingangixoxela umfundisi ke mina uMadlala ongasekho isikhathi ke manje u5 o'clock